È una descarada, mujer más hermosa. Došli smo u Sevilju prije nekih 2 sata i onda smo se parkirali van Sevilje. Sebastian je našao neki parking jer vjerojatno je problem u centru Sevilje sa parkingom i došli smo ti sa taksijem do Santa Cruz, to je židovska četvrt koja je prepuna malih uličica, restorana, malih ulica, restorana, ne znam, tapas barova, evo sad smo u jednom i idemo sad pojest te tapase, jako je vruće, Renatice. Pokazat ću ti, stavit ću ti videa što sam sve vidjela ovdje kroz Santa Cruz, ali svakako ideja je da nakon flamenka večeras idemo u bolji, veći razgled Sevilje. Tako da naravno ideš sa mnom, da ti pokažem patatas bravas, što sebi jako voli i ja sam ušla neki tapas, ne znam nija što je to, ali eto. Evo, patatas bravas. A ovo sam ja naručila, ne znam, neko meso isto s patatama. Eto ga. Idemo u sobu, odmah ćemo skupa vidjeti. Nadam se samo da je dobra izolacija. Meni ti je najgore kad je izolacija loša, pa onda aha, evo ga. Kad je izolacija loša, pa onda sve čujem živo. Ok, kod. Come to your apartment, my love. Ok, idemo skupa vidjet. Ovo je soba, ovo radi klima, dobro je. Već se sve ohladilo. Dobro, banja. Kako ću se sad slatko istušira, ne mogu ti opisati. I mala kuhinja. I mini dnevni boravak, ovdje se može raširiti isto za spavat, da vidimo pogled. Dobro, ok, ajde, mislim, u centru, blizu smo centra, pa dosta je, reći ću, zgradovito, nema nekog pogleda posebnog, ali svejedno, može se izaći ovako na balkončić. Ludo je vruće, Renatice, znači prevruće je. Idemo na flamenko i htjela bih ovim putem pozdraviti posebno moju Renaticu Ana Mariju koja je zaslužna za današnji look. Ona je izabrala ovu haljinu. Tako da pozdrav Anči, bit će još slika i bit će naravno još videa ove haljine. A ti si se flamenko. Evo ima sličnu haljinu koji i ja. Dobili smo lepezicu. A mi što je lijepo. Da. A mi prolazimo točno kraj pozornice.
Idemo u katedralu i u ovoj se katedrali u Sevilji nalazi dakle grob, Kolumbov grob, Kristofor Kolumbo dakle. Gotička je katedrala, ja jako volim gotiku, tako da eto, veseli me i unutrašnjost. Evo ovdje vidiš da je dosta turista, netko tamo i pozira, me ovo lijepo izgleda, imaju, vidiš i kočije, vidiš što si tamo dobro, o pa baš i lijepo, pogledaj. Sad ćemo se još malo približiti, fotoshooting. Vidi Sebija u kadru. Znači ovi tu slikavaju sebi i zaboli ga briga. Sad je zatvoreno, pokušat ćemo sutra doći, ali ako ne dođem, Renata. Kako je ovo masivno, kako je ovo prekrasno. A mi što je lijepo. Kad je de nešto. Francus. Calle de Chapineiros. Vrlo kratke impresije sa flamenka. Mene je očaralo to što je sve napravljeno, mislim, flamenko je intenzivan u smislu da se sve brzo razvije. Znaš, tipa počnu nešto sporo i odjedanput počnu onako strastveno plesa, skakat na onim poluštiklama. Imaju slične cipele kao oni Irci, znaš, kad rade onaj neki, ne znam sad kako se to zove, ples, ali naravno flamenko je sasvim nešto drugo. Dosta rade sa rukama, odnosno sa, kako se zove ovo, bože, sad mi je stao mozak, treba mi pina colada, sad sam naučila pina colade, pucketanje prstima. I super mi je što komuniciraju sa glazbenicima, u smislu glazbenici pjevaju, to ti je kao nekako, kao da je, nije to improvizacija, ali pari, onako opušteno, znaš. I glazbenici dosta koriste isto svoje te cipele kojima konstantno lupaju i naravno ruke i taj ritam. Tako da u jednom trenutku sam gledala u publici, nitko nije pljeskao, a toliko je bilo te buke od tog pljeska, od tog ajme meni sad, od ovog pucketanja prstima, da sam mislila da cijela zgrada Sebija. I još mi se svidjelo to što cure imaju prekrasne haljine, ali na način na koji drže, znaš, haljinu, kako se predstavljaju s haljinom. Dijelovi haljine su isto ukorporirani u ples, znači ona digne jedan dio i to je za taj dio plesa, onda drugi dio, to je za taj dio. Čak ima nešto oko vrata kao svezan neku marom pa s tim igra, pa s tim pleše, pa baca i tako. Jako su izričajni, znači jako sa facom, pogotovo pjevači. Znači to, ovaj lik je ostavio dušu na pozornici. A ja idem piti svoju pina. Alfonso 13. Dona Maria de Padilla. Policija. Ludnica, ovdje se nešto događa. Mi idemo vidjeti Plaza de España. To je zapravo najpoznatija placa u Španjolskoj i tamo su se, pročitala sam, snimali neki filmovi. Star Wars je tamo. Mi smo mislili da će biti manje turista, s obzirom da je sad 49:23. Ali mislim da Sebastian Piquete mislili smo da, evo, kod svi tu di mali mujo, ljudi idu kroz park tu, a vjerojatno svi idu na Plaza de España. Pa eto, kažem ti, mislili smo da će biti manje ljudi, kao sad oko, sam ti rekla koliko sati, 9:23, ali jok. Ali eto, idemo vidjeti što ima tamo, odnosno idemo se malo naslikavati, jer sutra idemo u ovaj dvorac maurski, pa ne vjerujem da ćemo stići, ali bit će prevruće, znaš.
Baš imamo sreće, Renata, pazi. Neki je veliki festival, evo tu je popis umjetnika i stavili su pozornicu preko cijele place i ne kužimo, očito ne možemo ni ući. Ovi svi ljudi, vidiš, idu na koncert, valjda. Nemamo sreće, Renatice. Pitala sam baš ovog jednog dečka koji je tamo na ulazu. Ja govorim, je li možemo mi, obični turisti, vidjeti Plaza de España? Kaže on, nemoguće, apsolutno. Večeras ljudi dolaze samo zbog koncerta, stavili su cijelu pozornicu, znači tamo preko cijele place. Valjda će pozornica i sutra čak ostati, ali naravno neće biti toliko ljudi. A mi smo taman pješačili jedno pola sata. Meni je to teško palo, mislim, dobre su mi ove šuze, ali ipak smo napravili 15.000 koraka i pomalo me bole noge i stvarno sam se vesela da vidim Plaza de España, ali to taman koncert. Mislim, bit će cijelo vrijeme, znači nisam znala da je Plaza de España baš tako popularna za koncerte, znači da stave cijelu tu pozorničinu preko cijele place. Nadam se da ću sutra to uspjeti vidjeti, ako ne, neki drugi put. Viš kako izgleda kad je puna ta placa sa pozornicom, imaju sliku ovdje, znači ludnica. Večera se svašta događa nešto u Sevilji. Mi smo mislili da je zatvoren, da ima dosta policije, odnosno da je zatvoren djelomično promet radi tih koncerata, ali vidiš, nešto se tu događa. Ja ne znam sad, da ne rečem nešto glupo, je li to za nogomet ili... Evo, idemo vidjeti malo bliže. Naravno da mi idemo u istom smjeru, Renatice, baš imamo sreće. Sad moramo sa cijelom ovom grupom ići. A ja pretpostavljam da je nogomet u pitanju, a? Što ti kažeš? Evo sad smo ChatGPT-ali i kaže ChatGPT da je ovo demonstracija navijača protiv uprave kluba. Znači, baš smo upali u jednu živu večer, a ovo tamo na Plaza de España je nekakvi ikoniko festival. ¿Quién llevó al equipo en Moranda, en la colina de Jesús? ¿Quién tomó la calle de Madrid en la mayor desplazamiento de la historia del fútbol en España? ¿Quién? Unido más que nunca, este año se ha demostrado quién ha salvado al Sevilla. ¿Quién ha salvado al Sevilla? ¿Quién ha salvado al Sevilla? Un segundito, jefe. Evo ovdje je jedan, baš smo sjeli za večeru i tu svira. I mnogo ih je koji idu od stolova, tako po restoranima sviraju i onda kad završe stave gitaru da staviš sitnu. A sad nam je bio jedan iz Afrike, rekao je da nam poklanja nekakvu narukvicu, stavio je na, doslovno nam je stavio na ruku, onda je pokazao sliku svog sina i kaže, ovo je za mog sina, možeš da li dati nešto sitno? Onda mu je sebi do sitnoga. Evo da ti pokažem što smo naručili. Ja sam naručila baby squid, a sebi pobotnicu grilanu. Dobro izgleda. Nadam se da je i dobrog okusa. Dobro jutro, mujercita. Una descarada. Mujer más hermosa. Koja je tebi najdraža telenovela? Meksička telenovela. Gdje si i ti vjerojatno naučila španjolski. Meni Rubi, znači obožavam Rubi. Una descarada. Javljam ti se evo iz našeg apartmana u Sevilji. Sad je negdje oko 9:30 ujutro, tek smo se probudili, baš smo slomljeni. Jučer sam napravila 19.500 koraka. Znači, i dobila sam jedan lijepi žulj, jedan veliki lijepi žulj na malom prstu, jedan moj mali prst. Tako da ću danas u sandalama u Alcazar. Alcazar je arapska tvrđava i to sam već vidjela po svim ovim travel info vlogovima da to treba definitivno vidjeti, tako da danas ideš sa mnom tamo.
To me iznimno veseli zato što ću napokon ući u neko mjesto. Sinoć smo išli u katedralu, odnosno planirali smo ići u katedralu, ali bila je zatvorena. Danas ne znam hoćemo li uopće stići, a i da stignemo, mislim da i tamo imaju slotovi, jer mi smo odavno rezervirali za Alcazar, to su slotovi, moraš kupiti kartu online i sad imaš točno vrijeme kad možeš ići, znaš. Tako da je to. A idemo popodne za Kadiz i plan je da stanemo na putu za Kadiz u neko bijelo selo, jer je između Kadiza i Sevilje jako puno tih bijelih sela. Tako da evo vidjet ćemo gdje ćemo završiti. Nemamo niko je određeno bijelo selo, ali želim vidjeti bar nešto. Htjela sam ti samo kratko reći moje utiske o Sevilji. Više mi se zasad sviđa Ronda, zato što je Ronda dosta manji, intimniji grad i imali smo nekako prilike sve vidjeti na neki način, sve na jednom mjestu, dok je Sevilja onako ogroman grad. Imam osjećaj da nisam ništa vidjela, samo sam prolazila do katedrale, do zidova. Bilo je jako dobro iskustvo, na primjer, sinoć biti na večeri pa ti stalno dolaze. Znači, bio je jedan iz Afrike, pa na njim je neke narugvice, to sam ti rekla, pa je došla iza toga jedna žena sa košicom na glavi, pa je ona nešto prodavala, pa ti dođu gitaristi i doslovno svira ispred tebe i onda završe, znaš, svirati i onda ti stave ovako gitaru i kao daj lovu, znaš, nemaš izbora, znaš, doslovno sjediš, vjerojatno imaju neke dogovore sa restoranima i oni ti tako rade po cijeloj Sevilji, gdje god smo išli okolo, taj gitarist se svirao, znaš, na malom trgu, u jednom restoranu, u drugom restoranu, pa smo vidjeli neka troje isto gitarista i oni su isto radili. A što se tiče suvenira, znam da si ti ljubiteljica suvenira, nisam baš impresionirana, dosta je ovako kineskih proizvoda, znači podmetači za čaše sa Seviljom, salvete, ima dosta lepeza koje su naravno flamenko, ali imaju ženu odjevenu u tu flamenko uniformu, ali su nekvalitetne, znaš, pa onda imaju i lepeze koje su s mačkama, sa psima i tako, to, mislim, ne bi uzimala mačku pa piše Sevilja i tako. Onda još sam primijetila da ima dosta plesačica, lutkica plesačica flamenka, ali sve su mi iste i nekako im je faca deformirana pa me to baš ne privlači, znaš, da kupit. Ako nešto sad nađem u Alcazaru ili ako nađem nešto na putu da je malo kvalitetnije, svakako kupim, ali kao što sam ti već rekla, ja ti skupljam kemijske, odnosno i kemijske olovke, pa ako nađem nešto tako, a da nije proizvedeno u Kini, onda ću svakako sebi kupiti. I eto, svakako ideš sa mnom još obići prekrasnu palaču i nadamo se da ću bar vidjeti nešto bliže katedralu, jer ne vjerujem da ću ući. Kažem ti, tamo se nalazi grob Kristofora Kolumba, ali voljela bi više vidjeti katedralu radi unutrašnjosti, zato što je gotička i ja ti volim jako gotiku, tako da eto, pokušat ću se približiti donekle ili možda čak na licu mjesta u jednom trenutku možemo kupiti kartu. Eto, Renatice. Ovo je jedan poznati španjolski umjetnik. I evo imaju ove skulpturice kao suvenir, to mi se jako sviđa. Ima bik, ima konj, ova skulptura. Ovo je malo, čini mi se, bolja suvenirnica, imaju i kvalitetnije lepeze, za razliku od nekih drugih koji su onako doslovno, imaš osjećaj da će požutiti na suncu. Ima i nešto skulptura anđela i tako, ali dobro, to me ne zanima toliko koliko rekla mi je žena, najbolji španjolski porculan, odnosno prve klase, Jado, i oni su napravili ovakve figurice flamenka. Svaka je originalna, ali dosta su skupe. No Portugal, Spanish at all. Da. 100% of Spanish. Da. Is the best porcelain from Spain? Evo, best porcelain from Spain i svaka je unikatna, znači. Evo, dobro je zaštitila se za avion. Evo, nismo uspjeli u katedralu ući, nemamo vremena, a i slota nema. Ali ušli smo u jedan predio i da ti pokažemo, je prekrasno je. Prekrasno. Znači, jedva
čekam. Jedva jedvice. Jako su strogi, čekamo slot, podne, pogled, trebaš i putovnicu dokazati da je karta na tvoje ime. Ovako je bilo i u Firenze, isto moraš prolaziti ovdje kontrolu. Evo nas. Treba čeka red da bi se išlo gore. Ajmo skupa. O ne. Neću uspjeti vidjeti ništa, meni se para su se nabili na prozore. To je sad pogled dole na onu fontanicu gdje sam bila. A dobro, taman. Slobodno. Renata. Renata, baš je lijepo. Vidi mene ko da ne znam da će vidjeti nešto lijepog. Iznenadila se ja. Ništa, ja i sebi pokušamo naći jer je toliko uličica, toliko skalina, put prema gore da vidimo cijeli vrt i da vidimo i onaj bazen, još odviše ga, jel? Ali evo, male impresije, samo da znaš da je fantastično, zaista je, bez obzira što ima puno ljudi, svi se rasporede. Naravno, neke slike, mi se izgubili, neke slike, odnosno neke lokacije koje su baš za sliku za Instagram su prepune ljudi, ali ovako možeš prošetati bez problema, nije da se gužvaš. Htjela sam ti reći da nisam znala, sad sam to baš ChatGPT-ala, da peut-être ici. Izgubili smo se. Evo, izgubili smo, viš koliko je to. Htjela sam ti samo reći da je u Game of Thrones ovaj dvorac glumio, kako je rekao ChatGPT, Martelli obitelj, ja mislim. Tako da eto, to znam. Ima par tih lokacija, to sa bazenom, onda vrt poeta. Ok, Renatice, sad više ne znam što sam govorila, uglavnom ovo ti je poznato Instagram mjesto, to si već vidjela. Vidiš ovo. Tu je taj bazen koji zapravo na slikama izgleda dosta šire nego što zapravo jest. Pokušali smo napraviti sliku od tamo gdje ovaj lik stoji, ali nekako svjetlo nije baš zahvalno, pa ostaje mi u mraku lice i nekako deformirano i tako. Yo hablo telenovelas español. Okay. Hablo bien español. Yo entiendo todo, pero no sé cómo hablar muy bien. ¿Qué para usted, qué es mejor? ¿Lapero, sándwich, Mira, ¿lapero o montaditos trianero? montaditos son esos que están ahí.
Ajá, ok, ok. Son como bocadillos. Para usted, poquito, Son como tapas. Como bocadillos. Ok. Por ahora puede ser que après yo voy a comer more. Vale. ¿Qué es mejor para usted? Este es muy bueno. Ok. Trillaneros está muy bueno. Para mí, por favor, es un supe que esa mujer tiene. Salmorejo, eso es Sí. sopa de tomate. Salmorejo. Como frío. Sí, A eso por ahora y puede ser yo voy a probar También tengo, si quieres, pequeño. tapa de paella. De paella. Ok. Deal. Entonces para- un trianero y una tapa de paella. Yes, perfecto.